Bishop Jacob Atiroho ori Bishop wa Bunyoro Kitara ashabira bikirizo kuba bo businge ngwa kuba Kristo no businge tutari muri Yesu tukabe muri musawo businge nikegabe mbisire anchored in Christ for unity, stability and what? Peace. Unless we anchor in peace in Christ, there can be peace in this nation. Ogu abiri natahemuko na abaronda 5 ahakanisa St John's Church of Uganda bwicha omurembo rwa Hoyman nuko kwigabanya namako kwesigana linda ayukama abana babo bano abaguzi number 1 Jacob Atiroho number 2 ayine komsi abo baguzi cyo kandi ogenda ogulitaka mukazo tumugambi rundi bro tumugambi no yobeke cyo mwayi waratakimanyire ninyenda kuterera abantu atulize abazire babana banu n'abana banu abatibwe hengaro ariko nsebwa okuteka mu nkore basomesibwe omwana mara kutebwa hengaro obwamara kule 10 nibatandika garuka mu bidine bindi nabwecho nimbaterera okwikara mu nyikiriza yabo ya Church of Uganda ekiro kintu itababu kya St John's tubayire kusemererwe muno kandi twasima Ruhanga kabo kumvisa Bishop waito Murundi Reverend Jacob Atiroho Hamoti umukoro gushumbire ba Reverend Bingi abaramuna dini w'ubureberezi Reverend Canon Eric Twine Archdeacon wa Katikenje yo muri Kagadi hamwe nabandi umugandi Bishop w'ubureberezi wa East Rwenzori yahigabe ikirezo kugira kwikereza okutine kutengesubwa hamwe no kwitantara kutwarwa ebinebindi bigambirwa hakanisa ya All Saints Centara omu district ya Kitagwenda ndakubagambira ngo waba wenda kubaje yanebyano gira rukundo gira kwetisa umuntu yakora kubimwetisa sasira yehe ukora umurimo gwa Ruhanga nko kunabagambira ko mwaye hayo aganoje kugira ubujurize omukushaboku abana bari kuhiganana n'abashatu batibuhe mukono kamari ndo mwana w'ugure bazgo mwiguru ay mukamari ndo mwana w'ugure bazgo mwiguru mukamari ndo mwana w'ugure bazgo mwiguru style sawa gana bari turegesa kandi umuntu kitayabo tari kutegesa abo kabivuga kimanyisa kuvuga kizaya kano kutaya ko mureberezi mazima neco no mucisha gwamani ako mureberezi na imero mu izina rya Yesu kandi harabari tumayisa Ruhanga arabatayanye kandi mureberezi yatayaya umurisa nkobu mazima twaguma ko kutuli tonanja kuteka mamani abikiriza betabera hamukorogu nubagira ngo baganyira umcyango okucira munonga kutunga ubutumwa bukwe yombeka ngite naho abantu ba Kristayo sima Ruhanga bukura kutareba Bishop Mweru itonje kanisa twahera ngeke kija so ndogo busana mwe tunenteka tuje kutayira ako byatumanyisa so tuko bucwe kihembe uboneza makageitu uboneza kanisa zeitu upasa kore ntunguka ikurebwa abantu nincakare abantu bitu bashome gasha kwa mbrozi noga bakatoto na Anthony Twine